oi wo official wo be yetitiri o he president na nam ho no meba doctor na nam ho no meba we share engineer 1 yes engineer 1 yes aboa na oye mistake nso na wa correct in love ye discipline woman in love ye discipline woman wo abufuom obata bo ni be hey but you need to spell the word spell the child enti akwa na yetene mo se nyansa ba wankasa jimia ba nyansa ba nti kusa wanti ni yi a emema no de omba ye rebellious because one mesro etore bi kra na wo ye obantan na wutimu se ekwan ofa so a u discipline akra na nko ye koka chensa wo ye sorry koka friend no kofi kafra wate wo ma me fa cheme ne de mansusu amo we de ma anya de fa cheme wo ye obantan wutimi nka sorry nkyere wo ba wo be ma akra na ye because sorry no be ma na koma to ne yemu se he or she is accepted enti wo wonim se kwa fa so bo akoda yinye wo sisika wo de ato na fa ye kire wo ko husika na wakoma no atom wo so husika yi no ba kofi sesika na nyo na fa yo kafra akra isi mama nyame na me fa ye wo ti chinchina wo na fa ye chinchina wo na wo di wurawura ne trim wo de krono bonti bi kro onya kromfo but ade ne kra me fa ye se ma fa ne sure ma me fa pregunti about time nkoda no ye nkola brem no ye fa the formative years ye form wo mo ye nye very careful de wo de wano ka ene wo ya de na nya said we be see atene no because akoda ne de na dwene na ba empty wona ba fail na ba tene no one tintini ye no wo ye rebellious e bedroom rebi no aba no kra wo de kana no agira wo say wo say ye course secondary school ni ye timi frɛ akoda ne de na be no headmaster ebo no ayi say no ayi twan sa akonam ya bunu ama ebro no say count ebro no is nothing no abomi enya 5 kings pe necessary say they are traso no obey rebellious identity because when discipline the child in love yen discipline ye mano yen discipline omunemum enya bufuom enya tem didie ene ye de correct na nyankopon ye ne nam yikura da bia na odi atem asanka KOSUA utini kwa rade ade we de misro obi nya bie bu anopa na wo ka se wo nya bie na wia ko ba sa boye na wia no wa say we de wo kuma brate wada oye huma bro nyame Abraham nyame Isaac nyame no ahwe zimema we eze me nyame ho abotre etienso so se de nyame nya ye ho abotre ne nya abotre ma ye ma wo mu nim hwe wo na abekire na de ba kokora KOSUA ya ne se abatan bi wa onkan kire wo but obese wo hu onkan kire akwada ne se ye mfa paper ento ha onkan but obese akwada no ehunu se ye mfa paper ento ha etu oba no obeto aha ne de paper to pa no aboro but akra ne busan sa wa kire no abatan be won kire no han ena nim pabo ho pepa da be na kire no pabo ho pepa da be na wo kire se ne pepa pabo ho eh serious won kire akra ne kwan fa so pepa pabo ho ba wo expect se akoda ono be wi so the empty mind by no e wo fa so pepa han ena awura kitchen no na se nka me ba to wa kire no wo kire ne dia na sa wanya e ho na atene bi wo ho a obeye ba se wo be azum se esese akoda ne hu se empaboa ye mfa nto ha wono onim se mpaboa ye de tu bonku na se ye de tu dinfa eti akoda ne hu by force eti abata ne bi obekọ no obo ne ba ai na ne kwase wo hu na de wajimi ade wonim nyansa mpacho wa kire na akoda ye kire eti no se train up a child the way he should go anka say was it train o na say wo tete o na chano training is nurturing training is ordering training is a wo dane no training is a kasa we yen kasa sei kona koka na me ma wade no hu kasa me dase da be na kire ne sei mu obi ade ya dase ka kire ne sei obi cha wade a ka kire me dase ba se obi azum sei sa akoda ne hu sei obi ma wade a ma papa na ma wade no oboro ka me dase ka kwada se na da be na ka kire nti yen kire ba ye pesa akoda ne hu sa wo kire no na wa hu de no ye different no hu eyi ekwan be fa so wo betenetene no eti e be sere ye ma no say am build wo mu yi a because KOSUA na drum me bi na mentimi nko nipa mu mentimi nkasa wo nipa mu eso na nyame abɔ me say me kasa ba confidence ne wo ya wo de kwakɔ gire nipa ni the confidence is gone ye wo ma mahu se enu nti na nkran dodo no ho no mu pie na omo nanfofo ka bibi kire wo mu a eto wo no tiri mo keke no ye eho adwuma no mo de no ye adwuma no de no nam no de no obo na bra ba tan bi wo kra wo nim se ne ba ne sitie but opie abonten a akora no ye ne wo ba tan kra wo ba je wo nsam ampa
we opia na as no opia so na as na ho tono e fie de me ba no ma be mo me ba ma mbehye me so ye besese ye man ye ndane dane wo mu ya butisem koda ntete ed nkoda ntete obi obekasa nkoda ntete da fom bia oboa nyame ne kra wo tete ye ne ye Kristo di 20 years di so da bia ade ba ku bi ho da bia ye ko 20 years mo da bia ko erade we de wada rumo erade unu se bi ye nipa mo hu mabro renka sama da ba oba de opese wo kan ye no a no wadi so obi won so opese wo kan say thank you no e ho no e sa akoda ne hu da bi akoda e repeated instructions and e kan itirim eti mesi yakasa me da ase ye nkan se obi wa o kan ne one no waka na one ne de no ano da bi akoda ne mind ne nyam form ni brain no afa na enyini eti eye repetition eti eya adase go and say thank you afa so bo se da kun no na aka oduru a anti adwoa thank you ba kan ya aka na me ka to say ya adase na no we ka to say ka na ba ko ye nka ne ba ko ye ka eka ye nyan ka kopim say thank you no obetimi ehunu wudware a eya si upieto no da konkona san mesi wudware a si upieto no ese wunya abotra wo de beka for some time le drum re bi na kasa ne nkwa na wahu hawa obesi discipline no ba sa obeka na ba ko pe na be expect we wo baketo we na aka na coffee when you come back from school put your uniform here na oba ya na wo de ato oni sa capacity o ka na ne refi na wo sa ko se ye mai kra wo tene no a o wi ana sa be ma wo ha ba panyi ni tene no he ade che kro nkasa wo because why akwala eti ni refi ade entem eti na wo bu ni wie ya sa koma ne ha ga na ni re mami how are you no asa ni wudi agro obi a wabu ni sisi ya no eti nkwala no yenye omo ho abotre na yentete wo mutie we de AKOSUA ya ba ai aba na ma ya futuo papa omu ana me reflection kakra na me hwe me nkola brem no ne ma bi a me ma me papa no ma anye ni yie na me hu de me ye de aboa omo no nti omo ya African parent me manage be African parent ye de enti asema yes simple ye be di ba nko obi ya be di ba nko ne de obeka ne wono waba akọ ma na waba akọ ma na be kire dua ya be de obedi ne kono kono e AKOSUA this is my how you me feel me na me show na show be ye wo de wo krata no so e wi na ye didwa kakra yemfa daily guide enhyase na anim ha ene wode abasa new patriotic party NPP amanyoko no womo presidential election committee no womo eko asetena na womo de atu dwase womo a womo hwe animu se won betu franka e de amanyoko no nyina no nyame yadomo a ya wada ye da ye nimi busumi ni da etoso edumiensa womo de provisional voter register no be kwa akoma womo na womo ahyeni ye na womo ahwem atotototo niema ansa na womo edi ababontia ma obia ehunti enipa enum no womo emfonyini eda ha Dr. Mahmoud Baumia Yewa Kennedy Japan Dr. Yawose Educhum Dr. Brian Champon ena engineer Kwabna Japan womu nyina emfonyini eda ha enti jo oseiwusu ya wono eye dwemtireni edema abedwoku no wono na enura friends emtwofo womu de sa ensem no atu edwa na asehe ya no de abase kane oba penyini ewo my Ghana mu a wanye ne baby ekona na kunedu Agyeman Rollins nyame ya domu a state burial no bosumi ni de toso aduru no 28 ena womo ebehwe aye hu dwumadie ewo Independence Square aban no ena enura wode ebetu dwa government spokesperson Ora Felix Kwachi ofusu nkrata womode eba enra no na ninsa ena ehye ase daily guide assign diaba enra Cape Coast Circuit Court eko asetena na penyina wotena edwam eyehe anana na ba kweba nunu na wode atu dwase abamu bi a wadi emfihia no aduonu nsia 26 years edin ya edano so ene Eric Amoa na womo esusu se wakwakọ sese we krapo de bibia da di se dwuma wodi ye eno no enti ye court no wosan agitumu se wanye ne ye akoda wadi emfie enson na wokofa no wonachi abamu wawu ewo mankesim ya ene ye se wonkodam sa 16 years no na wonkonko ye adwumaden emfa mo aban wokọ no oba wonsan enko sese obi ebiem
na kratafa etosu ensia ne odi abase aloya fo a wo mu gina mu edema kane penyini pa no da National Petroleum Authority NPA dwumakuo no ano Dr. Mustafa Abdul Hamid en wo mo ede atu jase nye no kreda se Office of the Special Prosecutor wo de betu jase wo mu asizi yewura Mustafa Hamid ne japade ahudo bi a esom 100 million Ghana cedis ne nyina no efa edioma bi ni sika bi echese efa ne nsase wabra na wokita sa dibre no ewo MPA honum womo ede atu jase enyade ese bibi sa akra wo na saa assets na se japade na womo ka ho asem no panyin no kra no woni japade bi a esom sa abo no enti se special prosecutor be ka sa asem no dia na eyemfutuo bi na womo etu edi egu Ghana fo ani ase he ya enso no wode abase soafo abedi akire ya wo hwe bambo ensem so Ernest Brojajamfi en wode atu jase presidential jet no wo mo da so a e de fa test ahodo mu we kura na ye de twatwo ya wo mo eye enti wo mo hwe nim se wo mo wi a bibia betutoto mu na wo masan e de dwuma enti mfonyini no wo mo atwa e de ababeto he ya anope daily guide edibi aba we are adwamen for daily graphic do bokrata no somra na story no infantile form defending national science and maths key site on na afa ya students omo eko ene Ahmed Tijani Mumuni Benjamin Kojo Buachi enim na afenso Mohammed Mahama Koinu money contestants omugina modema infantile school na enona students almost one infantile almost jubilate and when agye say 2025 national science and maths quiz no wo mo edimu nkonim prekope na arahusem bi eda daily graphic animo ya Mohammed Fugu and omuchem say a 51-year-old pillion rider's journey in town was cut short last Wednesday. Na say ukwada ya wawu ya na adwa say bufo ho asema da bia ye kan ya say wan hwe ya yes 10 Ghana cedis woni police officer no akasa wo na wo ni true ma ebi mo so say sana eyewitness ne kan but according to the police officer na sabe ye de na tumo a wo mo investigate no say na asa brantie no pese oje etuo ni free ni nsem ene to ye police ni no na police ni no ene pillion rider no say pillion rider will be oti motor rider bi achi ena 10 Ghana citizen no ho asem ne by si wo north east region no mo say ekoso ewo Bintiri eno East Mamprusi district na eyewitness no report omo de ma ye ne say controversy omunim die si ya kasa 10 Ghana cedis a wo say police officer na eje free ni nsem o eyewitness report na ba bebre ena de say bufuo ena omo say eyewitness say police ni no etutuo ne de ebo no ne ho no amoja akwa ni wu ya ena police officer no say there be na emom na one no banaka no epese oje policeman no gun no or a free no person was snatched from the police officer's hand and nam so ema bibisa nso sie say no kra na sanye no kra die police fo hwehwemu omo ahase no ene betimi ama no kra bi e wo mu bia nso adadie His Excellency John Dramani Mahama Ghana mampanyi wo the back page of the daily graphic in so ono so unveil 200 megawatt solar project and one announce new green city to decongest Accra. ATM master de bia upe bibia jisa Accra de bia ena the capital city and the sesa woba ye be hwe say ye be decentralize bibia na wo per services awodo a wonso betimi akọ amane ma akọyi na wo hwe krata no achi eye daily graphic wa wasande aba say life jacket ni say yes ye nhye eye obligatory say obi a be hye bra wonam voter lake no so eye nhye na sese mpanifo de aba eti mpanifo de say me tu dwa Ghana Maritime Authority won say na anokra na edi ho nkomo na ebi mo ka say semtinam titi de omukopɛ de wo nsuo so maritime maritime authority for almost say life jacket no must say wo be fa so nko ade a say wo hyebie na wo de akọ because nipa adwa wo mawu wo sansuo na mini nipa o voter lake a mini nipa nipa de wa mini bi de ye hunu ni de ye nhunu yes reho sempanti say de Ghana Maritime Authority I say nhye say se obi a etimi ehyebie na wo de adwuma and Blue Gold secures $140 million to restart Bogoso Pristia gold mine no eti eho asem no eno nso daily graphic e de abanti adwa bram ye a AKOSUA ba mu ya na afa ye di dwa kakra yemfa Daily Statesman entoaso na enchen ha en wode abase Rono Motors for
Ghana Limited adwumakuo no wɔn de ato dwa sɛ nhwehwɛmu a sragefoɔ ɛbɛyɛɛyɛ na wɔn de bɛto dwa sɛ contractor adwumakuo no ne Ghana Revenue Authority emre bi a etwemu wɔn ɛkɔɔyɛ sɛ wɔn bɛ supply ahyɛn de ama GRA foɔ wɔn adwuma a wɔn edie no inflate prices na ne wɔn bɔ kaa boɔ baako a say din wɔn adane akyira gye ho sika ɛbɛto dwa no kra no Reverend Amisha Dai Owusu Amoa Madam Wadamfo no Nesofo Tesano Baptist Church yesofo no this week kra say ye jubilee Tesano yenya 50 years eti nyame adomo a this week your activities be brainty nanu ukuada no ye choral concert ama Calvary Baptist no ho but then nyame ase that time so na ukuada na story no so aba gidi eti nkofo kra hu na story no na yo mo manwas obesum ni nyame obesum di nyame ena nso so night of worship and then so surface ne ga ne pearl mo ene uncle ato omo beba ente na night of worship nti enumre die me gina mu den a ye be worship na Sunday no die ena the climax of the Jubilee celebration yebenya Tesano Baptist Church enya 50 years yame yadomo a kwasi adanti ubo mesofo Reverend oya mesofo Reverend Amisha Dai Owusu Amoa yeta na tipampe empire bonus investigations na omo ye no no kura bi e wo mu bia no ebepie na bibia bekoyi eti sabre no ye panyina woda adwumaku no ano but Rona Motors for no wo mo de abetu dwa se shrage for ehwehwemu no enye no kore say wo mo inflate prices ne ade nam so me ho nsem no akwakọ ebebria no pay kratai edibi aba na NPP amanyoku no friends emtwofo enhyiamu enra wo mo asem a wo mo kenyina ne se aban yi wo mo pese wo mo tete amanyoku no members bi ne tichu ni wo mo a wo mo ho akofofore sikasem wo mai enwu se nipa kro no kwa ne yede ne kokot ho na bail kra ne yede be ma na ne sika ye be body atu nipa no etri so no wode uti wura babia akora se sika no wunya na ehun nsam na kwakọ ye bebrobu ho no etimima ne bill ene wo betwiri mu a na wotwe mienu no woda so da ho san se bill conditions no wontimi meetie no wo de omu nisa se NDC aban wo masada na wo mo etata MPP members no se wo mbaji dimbone no magu amanyoku se MPP for de one person wo mububu wo mapre kura na Ghana fo hu samanyoku no enya kono no wo de wo ho kura akodom enti Justin Frimpong Kodua ya wo chro e de mamanyoku no wono na address press conference na nemfo nyine eda no pay daily statement edibi aba na ensentwofo wo etifin atoye mantemu otimantemu savannah mantemu ya ma wo mu nyina entity esronko efa ekwan a se bi asem bi ba na efa somdwe hu a wo mbetimi a report was asem no ho ni chichupa any mentifi do mantem se boko ne mpotemu a ya na asomdwe hu asem ene sei wo china sei no etoda said the ensentwere ne kura besifa ka asem no wonyina hobi enso said the obesifa report asem no ya na ede oyene etaba enti wo mo ede saa enchekere no ede akwakoma wo mo anopai daily statement enso etebribi ede aba na okokratafa etoso enson a Mavis Hawakumsin onunyamfo ena nemfo nyini edaha wono kane ewutu senya ismrahye bedwani eno no na wose wohia echopa se ensem a ekoso 2020 ene 2024 abato ema empremprim mrahye bedwani owo honom Felix na akoyo okuno ebekeka ensem efa maami hu se maame no kra be atake wono ene ne members binimo ya no wose wo mo nkwa kra desem na sade maame no sifa mo amuhu video ni bi ewo saa bre no munyina mo ye aware sade maame be ha nani ene emu emotions akodo ya na wo mo ededi na tese Mavis Hawakumsin de nipa dodo no a sebe wo mo atage no se maame no we nipa bonini ena boni woni tirimu ehun nsem na kwakọ ebebe na nhwehwemu a wo mo ye free saa bre no a bepem saa time no osoafo ya wo hye afisem ensem so Muntaka Mubarak Muhammad wode betu dwa se wo mo aye nhwehwemu ewo basabaso ye course 2020 ene 2024 abato no na ade ba ko omuhunu ni se saa abato mpesoa no eso ene violence course no
enya de se ntansa ne ye de bo Mavis ha wakumsi nyina no wonim ho hwe asem ne kura si ye no na maame no won ben honom na kampese saa sobo no ye de bo no ababa ye no kure na Mavis ha wakumsi se de ye ne won wase de ye koso be nyina na akoyo ononyamfo wonye na dwen kura so obefre na ka se o minua we de amanyosem ne ye etoda ntro kakra no kure kakra eti we de mesrew ma anye ne ye ntifa cheme bepemene maame no mfa echopa bia emaye enura MPP fo wo abatom keso no so wo so ye press conference say maame no emra mepacho enti ehu asem wo ha bat maame no so ye press conference enura na wo mrahye bedwam ho na asem a wo kan nyina ne se won de ohunu se nhwehwemu no ensi ase enti no se ade be ne se asomdwe ebetimi aba empotem ho anopei daily statement enso edibi aba na mampanyi John Dramani Mahama ede wokotwa ahumemu se de be ya wo betimi ahwe se wenchi ekosola wa ekwan no wo betimi aye ene akwan ahodo bi nso a ewo mantam no emu wode apoboko pie mu ewo honom ena wode saa ensem no etu eju ye adwome ma ho me so kakra na yentwitwi esia no pay na da bia me kasa fe wo sema me hwe wo fe wo sena se wuntimi fa kokoduro mfe a na no che se de wodi twitwi usine se wo system Pepsodent charcoal ne Pepsodent herbal toothpaste ene ye kamfo de am no pay se wodi twitwi usipe na se waye usin ye wanya usin bro na unya charcoal no de na ye natural charcoal lemon mint ena zinc ene ye de awo no ena herbal de no mo simo atotokuro no nso green tea ne herbal extract ene ye de awo nti anopay Pepsodent charcoal ena Pepsodent herbal toothpaste and I make come for the amount say fetch you sent now why you see ye Ghana Dental Association wamajiatum Pepsodent every smile matters wama customer care center no betimi afraid to free 08002030 08002030 nenwa no banum so a kasa natural mineral water abujunsu ensu a hygienically correct na hygienically processed for your safety and no unipadua no da bia me kasa ensu dos wom etimane ensu papa kasa natural mineral water nie wonum kasa natural mineral water de na chese se wedding party yie na wo ye weekend di bibia be koya na kasa natural mineral water kasa ensuo nie ensu papa nie Kasaloma Ventures for na dia ba omo taifa Bok Hospital achi wo mesoje number na frɛ se wo kɔ na wo twe da bi na ko che ensu a kasa natural mineral water 0206469430 0206469430 taifa Bok Hospital achi wo na be hu kasa natural mineral water refreshingly water and good water is so refreshing enna Yamvita force me mo aso nte se akoda bia a wawo no amama no fusuo be ye bosumi nsia no brown so sa akoda no behwe ne yie na yede Yamvita aba Yamvita no yewo Yamvita rice wheat and maize ewo ho ai no wonya wheat no a ebema oba no obedidi kama no aye tokom kama obi wo se me bampa aduane na wode ma no na akoda no mpe eti se woman aduane bi ti se Yamvita se ye rice se ye wheat se ye maize promasidom quality food products omudi abadwa so a na no me so wudu dwa so abusa se me pe Yamvita wheat no rice and se maize no Nutrovin na 16 essential vitamins ewo mu no zinc iron any calcium no no ena yekremu no ansuo de na o de wono a obonsa akoda no wadidi no aye fine Yamvita aduane papa ye de mankoda no na ene den Hagia special local foods aduane papa fie aduane a wudi a wo outimi sampa se wo ye wedding wo ye yie na wo probia na ye yia aye aduane de abrewa Hagia special food na no a SOMPA OB bus ye ma radio no so di kosi Kanashi market Hagia ne fidi ye kama wo bre ye aduane papa bi fufuo papa bi ne kwan wache papa bi jollof nie morning stew papa bi nie banku ene tilapia ni nyina Hagia special local foods eno no eti brei na banku with tilapia okro soup tozafi wache jollof fried rice konkonte apreprensa ni nyina Hagia eti se wo hwehwe wo Hagia special local food ahacho atomic kwan so wo mo be transition no wo mo ye free delivery so eba o pese delivery guy ni ye busy na Friday yi wo pese wo be twa ho sente na Tesano Baptist Church ye night of worship now person would di ansa no aba from 8 a.m. to 8:30 p.m. no be hu no for delivery guy no 024 6359921 024 6359921 and 059 479 7215 059 479 7215 Hagia special local food aduane papa fie
we are not SOMPA ACHEDIE enio SOMPA Media Limited for your mama so what is ye de afibia ye chade tie fe ne SOMPA ACHEDIE afibia ye chade na se mo won kan na fe ne mo te ye nkan ye ba ye nche ye fe no ebese Paul wa mantem so sie di kanfo afi nsu ye beche eti ye ne headquarters wo kuma se SOMPA 93.1 FM takwa 101.1 Techimai SOMPA ena face nkranza SOMPA sunyane ena akra no yaka bomu a yede SOMPA akyede ebrewo a ebema buronyen ayede yebecha de makunafo ewusia ene omu ni bie eti yenko anipa ba ko ne sentimi nkata nyame ani ena duakro so ntimi nye kwaye eti sa wo anwa wo mo wo tintomeru wo toiletries wo ntoma wo eniema fabra fabeka yede no ho yebeto bebre emo ni anwa ne nuane yebeto bebre ni yede ache eti yebeche bi wo kumase yebeche bi wo nkran yebeche bi wo sunyane yebeche bi wo nkranza Techimai chese ye chade sa ye fa ne SOMPA chade ye chade ne kunafo bronye wo ne oma ene wukunu ne wo yire mo hyefie na mudidie eti SOMPA chade no nso so ye de ma wo mu ni bie mobrofo wo mo ne nam kwa ho the destitute na wo nso bronye aye wo de eti SOMPA chade ye bie ya pono de ma obia se ye sika nso wo betimi e de aba na bibia akoyie kama eti se ye sika nso wo betimi de afa 059 855 9802 059 855 9802 na Terra One Media na se Blessed Foster edi enebeba eti SOMPA branch bia no na wodi wani akire ho na eno chi no time eba Mr. Malawi adro wono mu a eye woni padua yie eti Malawi adro no eboa pa eti Malawi adro na mekamfo edi amawo time eba Mr. wonu mu bi pe wanu moto aduane nya wode honam taaye wo ya eduro wo bia agi atomu no eye time heba mixture eduro a ye kamfo ede ama wo time heba mixture nie Malawi abedwane time heba mixture nie wanu moto no aduane nya wode ne beko time heba mixture nie honam ye anyina beko Dr. Tafri Jadi nubina papa bi ni hama na de aye eye 0244417669 0244417669 na ye drum midimafo heba center Dr. Tam Daso Medimafo Herbal Center Dr. Tam Daso Medimafo Herbal Center yade bedwane Medimafo Herbal Center stroke bebre ne ho ase ahyenya metumi ase Medimafo Herbal Center sisi yare beka se afede me ama bre matepente nkwa metu Medimafo Herbal Center diabetes nso beka se afede maboho Medimafo Herbal Center prostrate obedwane se hum Medimafo Herbal Center hypertension wo munyina bego Medimafo Herbal Center wo kidney failure no ebeye kidney success Medimafo Herbal Center mane mema mo be wo afam ho afam ba ya yaresa bia wuduru ane ye de time ato yare so ye fa ne Medimafo Herbal Center Dr. Tam Daso na wo Kumasi abua kwa agogo ene ote se nkranfo ofre ne se wo mfa yaresa mra wo tu fa no be bon sisi wo poko ase maira Medimafo Herbal Center wuduru ha no wo mo pai ni se ya wo bia kope ayaresa papa eti wo fa ba bi na adwojo yare na mo aye mra brana Dr. Tam Daso wo mo aprekope Dr. Tam Daso nie ayaresa papa nie eti the God is the ultimate healer then so fa nipa so na ye adwuma na wo fa nipa so asase so a na Medimafo Herbal Center friend is here 0244 774282 0244 774282 and 050 7215 050 7215 yeah ebran so se be matie for monso mabam na mojema dwenche stories ne abobo bebre so e de afa Ghana ho afutuo nyina motivation ne nyina ewum eti eye 0260 196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 yenko fa ne wadi kan aba ahomane so hello good morning bemena me patwe fro se na frefri you don't want to say nyame adome ho ye pa bemena nokre asa ofrefi kaswa container no ho pe nokre asa yenkwai medo mame na wase nemo medo na namu akọ onim bible mu itu oba no oka de bia ebe gu bible ani mu asia no oka chense nyire oka na nye tesa ibe bie no e wo bible mu na Quran mu se yentua tight ensema asori fie yesi yentua tight ma oni bi mobro we wusia eti na namu akọ ba meme ye ade a bible enkaye
Obapa, Mamma Chama did be on ABOAGYE and a Joe Ashamai, and a Miam Chama OKODIE team who sweater. Obapa, Kakam Pesame can say, Yeda, SLC John Damani Mama, and in the penny for some major fee. They are cheap for staff, and the money bar won't bono, the Domasi. Say a $1 apart from petrol, apart from, and the inflation apart from, name on the Akane said, it could default, and many Yamisuro, no matter to a Maniamas. It's your friend trade minister. Common friend, she said to her, Major before entity to Yamaso, the gunner for your working high, the Bidian Quay and Femaye, cause our buying by and then the Kuna make a cane near 1 of 5 city. Found the Baffle here. You do grab a cow and you saw my to folk. Let your son, Papa, and she say, Papa, Costumo, yes, red transport minister. Bring a new, no, so I drive a 4 when Biswa, and more minor. That you say MTTD, national security, all the task force, almost for some JPL to you. Say, and you put your name in one. Again, to the driver for SSR or a car board. Mate Bemena. Mate Medasi, what do you point in a Bayama for Sumra 0260196064 and 0260196065. Hello. What them wo? What them? Metonka. Ajanimo, young quay. Which was on Gomerian say. If I can be a name of Yandum. Never commission, I'm sure I'm here on a move at some point incoming president. And becoming national chairman, it can come with you. I brought you went to meet that I do. I've been with you to Mano. Now I'm in here. It's law. One to go for youth organizer, and I had your cafe. I'm handling. The one that's an organizer. No, the American man say, SOMPA FM. Yeah, and you see more about Shimoni, how a commission in my. All the ending is 1 million yards from far. One thing else, from my India, Kashimbi, no general voice so, no more chile, no more diaba, no yakin, no more come, and this is only a moon day and pray. A banner, a fear and panic, and a little more money. What do you say? In the yesterday, I send you the sugar, only the moon, and then I'm more than more, a Yaba, Modiaba, a banner, net is the partner I'm moving. Mate Mesume dance pa 0260196064 and 0260196065. Hello. Good morning. Good morning, Bemen. I'm a patch of frozen and free. Akafia phobia, Cantamanto. Akafia phobia, Cantamanto, Yankway. Yamia Duma November, a fear de chatwo, ye back Cantamanto. Yeah, away. That on penny for the bar and many or money and the old court Tamao. Yeah, that's it. Yeah, that's it. That was there. Otimenka. Meton Kaba. Really, I don't know what can be, but the order made me the way out Kakra. Kakra, we didn't way out the fair. What's the college to be fra? Or the because it's ready. I'm a someone got the bring your medimo. Better money, but it is one customer to four because mobile customer to funny and you will see what thing. I know second time to me baho, maybe media chadia ne baho. Etimodia made it 12 November. Brunya wants someone on the air canoe. Ah, Brunya. Yes. Because what is that? You are body. SOMPA FM. Kataman to be baho November, media chadieba. And you have some kutu. Ay, chadia pa. Ay, Kantaman to 28 November, you drew her dada. Yanko. Dr. Brand at some point. I don't know if you're too frank, I'm MPP. On the free war, me papa was said Papa, we over on 10 years, not dream about big. Now, you see, Kassa. Now, what's it called? 2 4. Papa will be the MPP, and you be a chama. Maybe there in Kuningiani, is the cry. And I stop here, Muhammad, Uma organizer. And I just the KODIE, cementing. Not Mr. Squad, we know, a move to Papa. The American say, we need to let the cabby be said.
mine no a 1 year day. You have $50 so you have petrol so and AKOSUA me I'm not promoted I'm on French. Can't away your private toilet be free. Put him another time, maybe I may not be comedian. A beer, 3 city, a beer 2 city, a beer 1 city. And no one was there, they say I make a private toilet in your yatum. $30 so yatum. Baby, I'll not be told me clean, menum. Another time, we could 15 city, the minimum thing, AKOSUA, a BBA, 15 city, and a semi-kuta, at Ghana, which is $2. I just don't have a talk. And one I'm a talk. Another time I'm a top 5 city, 7 city, and no problem. You are 1 7 city, I would take 10 city. Surely, and you're another way at the town. I'm not going to be Mate medase medase me check antamantu phone na 0260196064 na 0260196065 yedru kantamantu a yebemo ma kyerɛ madwene papa sɛ de kanehifo e kyerɛ wo madwene sa na kantamantu yebebie mu amamo nso ma kyerɛ madwene pa hello me ba twa mu no so kakra ma me yefrɛ wo sɛ na afrefri he acho SOMPA Isaac Kaswa yo Isaac we de wadawro man na de wo ne wo fam pa wadidi anopai Sesi akura na medidi ewie. Sesi na didi ewie. Na didi ewie. Oh, medidi bayira pe. Any ato adawo so because 7:30 about 7:36 na wadi bayira mpese ye na ka nkontomra na say nyado a. Oh, yeah, tomato. Asa tomato stew ho. Any bayira na dawo so pa ntina kasa wo fom yenkwai. Ga be di ba na da won kwa adwuma a be di ba yire wi ada no pa afia dai wo di adwuma tam na kire be di nko e be di nko mpacho ye nko meeting o ni aba ene wafo e kanfo ba ko tam so di amam na ka ba ko e wi asimu am we nyina mata SOMPA FM serious one obi o tete nkwala eni sisifo atamfu ni no wo wi apepa no enne wa kan kwala de na tire se me baba boy no we ya 5 years ade bi ala me fre na ni no wo ne ma me ho enti ako me fre na ni re e ma me fa e no se wo ba no fiti e wi na no one me nkata wo one me net ibi one me ni agro one me net na me se bi asem o so ni ma de kro na me se fa ma no aduma na mbikanze nana mama so woni ne nkata ade na woni ne nkata asi dada me ya dia mama hwe me nim ti atemo ka kire me se kwasi abema inti data mo no ka ye no woni nan kase bi wa ko tunta ma me frɛ no ene ne kata ye na me ka kire ne ma me se on pa ne kyau na me nti no ka je ozo nana me pa kyau nam so ehu akwala sai atema o ka kire no wo ahye ni tirimu to awia to efo e be fie nyumre 7 wo mu tin kwala no eno ana wo ka no ye na esi ye titi wo esi e ka katapa e di kire wo wo mu ba be ni abeye mpani papa e di amaye dad mrantie ni eyi o mu bu kro no wo aduo mu ade nyina efuo mu ma me no papa no di o mu de ma wo office ni a ministers ni eji ni no mo ye dad e french tie aye de share o mati nanka de enya wo dia no aye o ma ni na dia nka obeba mati be mena medasi yesu yedasi pa yedasi se nkura nkomo no nso so no yaka wasem de ama we ejidi se abatan ye befa na nkwada na fom ho no yatete wo mu yie hello AKOSUA ma chen ya eja me pa che frozen na free de limitated free Santa Maria. Yo, Santa Maria SOMPA be me na yenkwe. Manager with chief for na media na nakia oko MPP national organizer. Then ura kwa cheja kon said mo pate akafia e kan no papa no me kima po ma pi de ko su chuka nyina na am say papa no na obitumi ama ajobre apa party ni na akonfre kon kwa me Japan onzo ye bi owu ya me chia no chia ban chambo
AKOSUA SOMPA FM or the say he say unai idea ya menu kweli se de yawa ya eri AKOSUA mi ka se se utu ya wo kokoye adwuma wo deswa media di ubetumi akugina baby na waka ezema enimu edi etia owura kwa me deswa idida there be da yes edia wa show no say then ya say ukimi yi na ye daklo na me ka sa owura o de say kojoba agyemai why MP ewo o de say agogo pay o ye juma o KTT media na wa uja juma no uja juma na ko be na isi owura Kennedy Akufo ko Japan so o president na se woni bi kura ebe bo na wo party different wo ni ba go for no ma koyo kembe na ubapojina platforms ngo for na delegate na wo ko one term then na omutu abase wo mpatendi wo mutu abeti awo wo mo san ko hia wo mo asema ko kan se ken enye presidential material oh me wa ni presidential material juma na ko koye wo no na uje juma not me se ka kra e ma ndu kwa wo se wi aka na e de koye mate be mena mate yebre na so memfa di otwato okra na yen sorry so hello good morning me patch for us na free here me dey yebo am kasa speak kwashiman ayo yebo kwashiman sompa yebo ayen kwai okay mada wase pacho mesre kaswa MP na koyo mesre na sorry kunipa wasa so aye press conference beke kan ensem me pacho nesie no na minim ni sa na me kan sa na asem de na asem ko but SOMPA FM mama na be press conference enti o ka so le keka na aye den enti before that be ni be sunya say me pacho adasma me ka fa o na nya ne kure enti me sre wa je nka na o sa be press conference na an so ni ehwe mu ni o hwe mu ya ko be ka o edit to be jo mi yede President Penifo no say muna ya to abama muna mo membra mun sunya say ne ka sorry say ne yeso mo fra no ye ban ye bibi e betumi aka say ye sorry na wo panyin na wa gwa ya ade ne ahwem nu ne abeka say asema aka mate na ma abeka say nipa ne say me pa cho no sorry keke na ye ode mate be dase yeboa me dase pa nyame adomo na adwada ya to so ha ene ye dia frefo no esie na wuti free SOMPA 106.5 FM akra wie ya na tip of sports on Safo Kantanka diaba ye hye ye kana motion nso dia maye se free dwada ekono ye wi anopa no nsia kase ebo no a na afi Safo Kantanka tenase na o the tip of sports no amaye abesi anopa no nso ansa na ye ya ba betenase ya ba besi no wotwe ekono enti monhya no nso emaye na afi first service no ebe chance anopa no ndu ekosi awia prem tobre 10 a.m. to 12 p.m. Enti Prophet Dr. Kofi Odro ne time ne ya shift e de free 8 to 10 no e de about 10 to 12 eti efi juanda ekono monhya ne nso saa emfa emaye na ye koye nim no ensesa bi ebeba bia nso ebe mo aso ate obapa an wasem otwato a wode maye tifo ene weekend weekend ye hwie hu yi we ewa safosi weekend ye tufu na se wokora na ye tufu ese bebrenu akofa wo how weekend mu ebi ba na o mani ba ko apai ebi na o mama wure ba ko otu ebi na o musika nso asa ebi musu na o salary asa edi weekend kwa na ye tufu eti se adwada na babo se nipa no ayese utimi se wa femu papa se adwa be da se adwa sorry ne eti ne kano enti ko so eti SOMPA 106.5 FM we adwa sorry ne eti ne kano enti ko so eti SOMPA 106.5 FM akra me sorry si na Safo Kantanka bema e de ba na ye wi ase ne dom e de ba na mom efri dwada ko ne de eye nondu ekosi awia prem to bre ene de first service ne bebremo na tip of sports no nso be chance ebra no nsia kase bo no abawie na Safo Kantanka atenase e de aba besi no nso na ye nso ye de trending story newspapers motivation na ye de nyina nso abremo koso a etie SOMPA 106.5 FM akra na ene ye enko na krana